Berikutnya yaitu Kitabu Ahkami Thaharati tining paneka kitab banyak hukum asa soceh. Wal kitabu bantining kitab lugatan dalam bahasana masdarun paneka masdar bimakna dhammi kalaban amana kompol wal jam'i takasa akompol. Wastilahan ban dalam istilahna ismun paneka nyamah li jinsin ikan di setong jenis minal ahkami dari banyak hukum. Amal babu anapun tining bab fasmun paneka maka paneka nyamah li nau'in ikan di setong macam mimma dari barang dakhala semasuk panapama tahta dalikal jinsi eba baneka di sejenis. Wa taharatu bantining taharah bi fathi ta ikalaban fatana ta lugatan dalam bahasana an-nadhafatu paneka asai bersih. An-nadhafatu paneka asai bersih wa amma syar'an ban anapun dalam syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Fa fiha maka paneka dalam ya taharah tafasiru katsiratun tining banyak penafsiran katsiratun sebanyak. Minha paneka setengah dari tafasiru katsirah qauluhum tining tabuna ulama fi'lu ma tustabahu bihi salatu min wudu'in wa tayammumin min wudu'in wa wuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Fi'lu ma paneka ala kopereng tustabahu syai olyaki bihi kalaban sebab yamma as-salatu panapa salat ay min wudu'in tekese dari wudu wa wuslin ban adus wa tayammumin ban tayammum wa izalati najasatin ban ngilangaki najis. Amma tuharatu anapun tining tuharah bidhammi kalaban baca dhamma fasmun maka paneka nyamah li baqiyatil ma'i kandi sisana aing. Walamma kana al-ma'u ban samangsana kana bada al-ma'u panapa aing alatan paneka alat li taharati kandi asa soceh istatradal musannifu maka anyo soleh al-musannifu basara musannif istatrada maka anyo solen atau melanjutkan pasera musannif li anwa'il miyahi ikan di banyak macam aing. Faqala maka atabu pasera musannif al miyahu allati yajuzu ay yasihu tathiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay nazil minha wa huwa al-mataru. Al-miyahu faqala maka atabu pasal musannif al-miyahu tining banyak aing allati kang yajuzu se oleh at-tathiru panapa ay yasihu takasassa at-tathiru panapa asa socce biha kalaban ya allati sab'u miyahin panika petok banyak aing. Ma'us sama'i nomor situng ma'us sama aing langi aina zilu tekesetoron minha dari ya sama wa huwa bantining ya ma'us sama al-mataru panika ocan wa ma'ul bahri ban aing tase. Ail milhu tekese secen tekese secen. Ini bisa dibaca milhu bisa dibaca milhi. Ini kalau dibaca milhi maka menjadi sifat dari bahri, kalau dibaca milhu maka menjadi sifat dari ma'ul bahri. Buma'un nahri ban aing songai ail hulwu sama tekese setabar. Wa ma'ul bi'ri ban aing somor wa ma'ul aini ban aing somper wa ma'ul salji ban aing salju wa ma'ul baradi ban aing pun wa yujmi'u ban makompol hadhihi sab'ata
dak panika sebetok qauluka panapata bun antah ma nazala minas sama ma perang nazala se toron panapama minas sama dari langit au namba atau nyumpur panapama min ardi dari bumi ala ayyi sifatin atas kadima sifat kana etemuh panapaya ayyi sifat min aslil khilqati dari asal kadetian. Sumal miyahu tangkosimu ala arba'at aksamin maka kare-kare al miyahu tining banyak aing tangkosimu panika terbagi panapaya miyah ala arba'at aksamin atas 4 banyak bagian. Ahaduha tining salah setengah ya arba'ati aksamin tahirun panikah sesoceh fi nafsihi bedalim abati bin ya tahir mutahhirun li ghairihi tor sa anyotyaki li ghairihi ikan di lainah ya tahir wa yuru makruhin istimaluhu lainah se makruhaki istimaluhu panapangangkui mempergunakan ya tahir wa huwa bantining ya tahirun mutahhirun ila akhirih al-ma'ul mutlaku paneka aing se mutlak an qaidin lazimin dari qaid se tetap fala yadurrul munfakku makata amudarati al-qaidul munfakku panapa qaid al-munfakku se kebicat kama ilbi'ri akati aing somor fi kaunihi edil badana ya ma'ul bi'ri mutlakon paneka mutlak